Hello, good morning. Welcome to Lumahei channel. Ngara akhoi kano tawre ko Constituent Assembly ka borrowed elements ka tawre ko. Ngasi di classification of the Constitution ka kano ka tawre. Koi ki Indian Constitution ki features ka tawre ko. Haipet yeng si akhoi ki in ngarang tawgibasing ka haipet yeng amse ko. Adi Constituent Assembly sida lere ko. Constituent Assembly से कोई हौरक्पा 1934 दगी हौरक्पा 1935 ता 1938 दगी इंडिया की पार्टीशन यौबोगी हिस्ट्री दो सिदा हाबे लेरेको आइदि मुस्लिम लीग ना थोकिबगी खोटकिबगी पार्टीशन तौगिबगी इंडिया पाकिस्तान वार तहोबा को दगी 1946 दगी आइदि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 मतुंग दगी कोई इंडिया की यानी प्रोविंशियल इलेक्शन तौरब मतुंग कैबिनेट मिशन ना Constituent Assembly semakpa Pakistan kanoge Muslim League kayana ba honaba ko 1947 da Jawaharlal Nehru na objective resolution pass tawgiba semba objective resolution pass tawgiba adulay objective resolution dagi sillaga constitution da semakpa national flag adagi Dr. Ambedkar gi constitution draft tawrakpa ko adagi 1949 partially enforced khara tawraga 1950 da pulap enforced tawgiba 1952 da election tawba aduduga parliament house ani parliament semgiba adu matung dagi di husik lairiba India gi independence la ko constituent assembly gi khungarang kanu tawgiba da constituent assembly gi magi paikha yam hangali se yam hangali ko adi CCM hangali Constituent Assembly ki magi Jawaharlal Nehru na kari pairami kain tawuse adagi Sardar Patel B.R. Ambedkar Rajendra Prasad moina kari pairami kain tawuse yam hangali ko adagi Constituent Assembly ki function myam si function myam jingsti magi ngasai gi history myam jing je khangma matamda dum mai function myam je khangani ko adagi Constituent Assembly की मागी criticism हाइदी वहाँ से इंडिया में representative vote तौरगा खनबना तवा को तवा दुगु मैम जिंगो लेरे को सदैस्ता आई बोरो तौरको element जिंग दगी मतंग दा मुंगरा मुनिने ग्रेन बोरो तौरको element जिंग दा कदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगी जुडिशरी की skeletal दगी USA की ब्रिटेन की writ petition अमसुंग judicial independence हब्सला कांदा जिंग लेरिबा judiciary Supreme Court na luchingba judiciary se leire ko adagi federal scheme chisu sigi GIA 1935 te lorakani but tawadabu concurrent list Australia de loro hapchale ko adagi public service commission su lore administration gi khara su lore office of the governor su lore emergency provision su lore government of India ek British Parliament की करी लौरे parliamentary government अदुबु parliamentary government की मागी skeleton दुदी कनाडा की लाखिबा government of India एक 1935 दे लाखिबनी को South Africa दगी खरा लौसरे provision अनि दगी Australia दगी joint setting लौसले अदुदुगा हुजिक लेरिबा कोगी parliamentary की structure दो सीजनी को आइदी amendment हारगसु कोगी sit आई constitutional amendment तमको मतम दसीजे आई super sure that I hapake ko constitutional amendment tamakon tamda I three types of amendments like ko I special majority simple majority ko special majority so makal ani ahum lay ko mayam ma ko adumaina adugumbagi mayam I hujusik lariba parliamentary government system do hujik lariba adudo same do ni ko adagi rule of law siga kadoba Japan की procedure of established by laws का पुंचलगा अकोई दले रिसे due process of the laws in को अदो due process इधर सु substantive process तो नते को substantive आइबा type मखन दुनी को करी हप्चलगा जर्मनी दगी आयरिश दगी USA दगी को हप्चलगा नसागी form से सेम इन single citizenship सुमंगों दे लौरपनी bicameralism सुमंगों दे लौरपनी bicameralism से British Parliament दगी
Mathang history da laura kanda zik laiba India gi bicameralism taini ko system se laire USA digi vice president laura pani Australia digi freedom of trade and commerce intercourse laura e ko Soviet Union digi fundamental duties justice ko France digi republic liberty equality and fraternity si mayam jing se laura ni ko laure haraga su si mayam jing se laure haraga su loinama laroppaga chap manare maye kidi yengba matamda but tawbadabu Indian constitution asukam dik chawi ko aduna kamain tawge Indian constitution se magi feature se kamain tawge se hojik si nei na se ko Indian gi the classification of Indian constitution se how is it called classification of Indian constitution Indian की constitution नते वाल्दा लेरिबा constitution से classify तौसे को अहमदा classification जिस classification में तौसे को classification की criteria मयाम अमले classification को criteria मयाम जिस के मनुंग यहाँ नंबर criteria से लोकल सरगे evolutionary criteria evolutionary को evolutionary process की मतुमिना को evolutionary process की मतुमिना अकोई से kaya thona constitution se kaya thong khado pe ani thona khado pe ko evolutionary criteria ge matung ina koina evolution se kai goma yamna slow oiraba ko yamna slow oiraba yamna slow oiraba ko adai taragadi madugi kano dugo koina ayure ne irake ko madugi kai dugo koina evolve natraga cumulative constitution haine ko constitution evolve or cumulative constitution haine karigamba evolutionary process so ya slow ko yamna slow adu taragadi adu dugo akoina kanogi ko yamna slow oiraba adudubu akoina evolve natraga cumulative haine karigumba yamna fast oiraba ko fast oiraba evolution haitare constitution se fast yam oina evolve toraba ko aduga kadu kari su yaraba plus kadoba koigi constitution assembly haitare constitution assembly gumba like body amasu yaraba CA is constitution assembly ni ko adum khambiro like body amaga yaura aidi pass oina same gi hai taragadi constitution assembly gumba kano organization ama natraga body ama darkar le adu gumba pot ama pass oina semak taragadi ko pass oina semak taragadi madu du koina enacted or conventional constitution haine constitution ko enacted or conventional constitution haine aduga akoi example su khara piram se example the British ko British am slow oina dum semi ko constitution se sigi example da America koi India su dum chingbe ai ko India yani ko evolutionary process tagi khantokpa criteria ama leire atopa criteria ama dana koigi to subada atopa criteria ama dana karambano hara kanda koigi kainogi ko writing criteria ge matungina ibagi criteria ge matungina ko ibagi criteria ge matungina ani thona khadope ko ani thona khadope ibagi criteria ge matungina ani thona khaidoksi ko single ibagi criteria ge matungina writing sida akoina khadope arise makhal ani ni ko karigoma writing se kadobe hara kanda writing se karigomba akoigi book ko book or document
document book or document id yauraba ko adagi potse formulated id mathang manaw naina saunabagi formula ka sizinaraba adagi or constituent hai tare masai constituent assembly ki type ta constituent body ama yauraba ko constituent body ama yauraba ko adoi taragadi madudubo aikoina kari koge harakanda madudubo aikoina written ko written natra haraga documentary ko written or ni ko documentary or natra haraga na codified constitution haraga kami ko codified constitution haraga mai maming se ko adagi karigumba pot se karigumba book oina natabida haidi not compile tautraba compile book ki type ta compile tautraba ko adagi kai haini sarakpa matamna ko convention edi mayam puna phaminaraga watanaraga law am puthokpado ko statute su ko gi mai matam gi oina court na natraga kanona edi yana ba che ma puthokpa adugumba adagi natraga ju charter sina akogi queen gumba moigi king gumba queen gumba na yathang taw tharapadani ko charter haisa natra haraga na judicial adi just kumbana taba aikogi kainose rai gumba hai tare ko adugumba singa ta oiraba writing sida ko hadi ai ba che leraga so sigumba de tarakpa che do oiraba ko adugumba che do oiraba aduga historical yam sangba historical evolution oiraba hai tare historical evolution ai kaino yam sangba matamdagi evolve toraga dum lakpo pot oi taragadi madudu aikoina kari kaure harakanda madudu aikoina unwritten or non-documentary or uncodified kaurani constitution dai maming do ko duga example kare supisara ke ko example se written constitution se leiba se kana da leige hara kanda ko USA gumba Canada Japan ko adagi France ko adagi India sigumba dum lei ko India su dum e ko moi se dadi compile su tau roiba karigumba akogi law ma pass tawninge hairase adu taradi sumaina harakane mi just amanaga mi ma marale leite kai se proof tawgi haragadi akogi di article adu ada haidana Indian constitution ge article adu ada haidana kanogi England ge di sumai haidane sahi 19 adu 18th century adu da pass tawgiba convention to matung ina harakani hamko haidi 1700 ta ningthauna sumaina hagibagi matung ina ka ko haidi constitution naina pararo do moi just moi di compile tawra thamdeba moi di convention matang ko tawgibedo adudagi phakatlaga che myam do phakatlaga convention myam do thirudoini ko convention dugi di che di leidoine ba adugi che do thirudoini kana gumba na aduga adudo paraganda sida isa sigi convention sida haigibani ko adu tawgibani mafam amdadi pulap leroiba yam parige yam namme aduga sisna UK gumbada New Zealand gumbada ko aduga Israel su ko Israel ya nina adagi writing the criteria se writing na tabida atopa criteria masulay kanana sina mi maming na puthomba ni ko mi scientist amana puthomba ni
scientist ugi maming na Lord James Brice ito yung Brice ko Lord James Brice na putomani magi dana kamaina tawge har kanda magi di taseng na leibedi nattebo ko koigi kano se taseng na magi type se leibedi natte but tawadabu koigi type se ani thona lei like difficult to amend habama ko aduna tre haragana amana flexible ko flexible to amend habama ko amana difficult to amend sina mase kari kaurani harakanda sisibo koina koigi rigid constitution kaurani ko duga sisibo koina flexible constitution kaurani flexible constitution ga rigid constitution ga ani ji khena bajai harake ko flexible constitution yongo sigi difficult to amend har is kai gino difficult to amend se amendment of the kogi thaina seasonal law se kedo thaina when seasonal law se law ma lere law se sum matam gi matungina sum change la koi matungina ma se amendment tawdabadi yaroi amendment is needed ko amendment se is needed always needed ko amendment is always needed ko tarkar di layeba amendments but tabadabu sise rigid constitution di amendment tarkar amendment se sukta mak tawdabra moi jo amendment di tawwe constitution da tawdabai wari ni moi law constitution na pi di law ni da ko flexible constitution di kadawe moi di law the same day constitution se da dum pak sem gi ni adu na constitution se adi kai ai ni constitution jiga law se khena baga sulaite ko there is no difference between constitution and law sida is the yeng se ko adi moi da dikada ga hara kan constitution na form to ba law se ko kana constitutional law jiga kari dawa is equal to kariga koi ordinary law ga mane moi adu dana adi chumnagi leizaba law jiga constitutional law jiga manabanina ordinary law leitre haiba ka chamanare duna ko aduna constitution masa ja pang same sididi kamai to ga kanda kaido ga kanda magi di akogi constitutional law se constitution se hai tare constitutional law hai di constitution se sidi constitution sidi same yadre not amended ko not amended constitution sidi same dre aduga karida same ordinary law the same ordinary law hai ni kaino constitution ni makha da lakpa law example lama pige ko ordinary law ki akoi gi constitution da kari harami akoi gi constitution da article number 22 hare khalas article number 22 natraga 23 hare khalas man kanogi akoi gi preventive detention ga hare khalas ko preventive detention se yai yade kana khalas adaida aidi law madugi matungina pass torotine ekama karigomba ekama kari ek pass torote ba prevention of money laundering ek kaina pass torotine ngasai constitution dadi article dadi adu do yawbadi adamnina ordinary law macha ma pass torotine ordinary law dadi akoina semba yai but constitution masa dadi akoi semba sunga yadre samana na article 21
right to life to life ki matung ina law maya ama lay ba makhada law maya ama khudam oina article 21 gi right to life ki makhada environmental law maya ama lay natra environmental protection act kind adu environmental protection act to the ordinary law ne in hiding is environmental protection act to the ordinary law ne adu the amend tawba dum yai yadro environmental protection act to the dum amend tawba yai na the pollution control tawna gi damak ta chahi khudi gi dum amend tawba ga dum lay dana ko rule ga to adu constitution article number 21 constitution da di akoi change tawbra tawde ba article 21 da di change tawde ko constitution masa da di change tawbra tawde ba adu akoi gi constitution se constitution se rigid oy haidoi ne ba adu maina change ma tawba ya da rigid oy haidoi ne but tawda bu tasem gi di akoi gi kano se marakta lay ko haidi marakta lay Indian constitution se yamna su change tawba ya da ba yamna su flexible na ta marakta lay ko constitution se khara akoi di loinamak change tawba ya da su khara makai di change tawba ya ba ko constitution se adu gi su la kini ko ado Lord James Bridge na hairami se rigid constitution na flexible constitution ga se sigi matung ina khaido ya habani ko country amagi constitution je rigid fully complete rigid way badi laite ko constitution se dum change tawba su ya ya ba ko aduga fully flexible su oide ko pang same ya bu na te khara di lo na mak thing nei ba ko aduna magi example di lay haidi example direct exact pi badi ngamdre ko but tawda bu akogi Indian constitution se more rigid oye ba ko ainum se example pi bu do rigid oye ba ko aduga atopa type amaga mo hierarchy ge ko haidi magi criteria atopa amada power ko 3 sugre 4 the power 4 the power gi matung ina khai ba tare ko power koi gi constitution sina pai ba power gi matung ina khai ba tare power se koi na federal power oi be ai federal power oi be ai federal federal hai ba di kai no federal natraga kano da federal say color decision na ko koina power gi matungina kamaina khai ge ne kana power se koi gi division of power sumaina ina toros division of power di kaino koi gi kari koi gi national hai tare union hai tare national hai ba maga regional hai ba maga tokai na magi power se mana ba tare regional power se national power se mana ba national su legi regional su ko moi independent national both are independent oina ba tare ke ba koi gi ngasai gi government ani se national government akoi gi su leitra akoi gi su union government hai na ma lei ko India kano na union government state government hai ba lei ko ado union government ga state government ga se ani se independent oina ba ma na tong da sang amaga power je mana da hai tare power je division to hai tare power je khara regional da na power khara pi ba national da na power khara pi ba amana dominate tong da ba amaga power range se chap mana ba hai tare ko division of power hai tare ga adu dubu aikhoina kari ko ge hara kanda adu main to dubu aikhoina kari ko ge hara kanda madu dubu koina federal constitution ko federal
constitution ko federal constitution ko adagi karigumba akogi division of power do leitraba ko adi power se amana kanogi division of power se leitraba amana ama se ngamnaraba hai tare ko national power sina kadoba is greater than regional power digi helaba ko national power sina five the regional power sina adi regional power se subordinate oiraba hai tare subordinate adi mai kha punba ko subordinate ko subordinate oiraba adoi taragadi madugumba government to koina unitary haine unitary constitution adugumba chalaiba constitution to koina adugumba government chalaiba constitution to koina unitary constitution haine ko shin yani na adi power je division tawraba ko division of national ga regional ga se magi se both are independent oiraga ko power ama yetnadraba adoi taragadi madu du koina federal constitution haine khangnagani aduga national power sina kaigumba regional power habedi state government sigi power siga union government ga yenabadi union government helaba doi taragadi madu du koina unitary constitution haine ko unitary constitution adada example khara pc ko example se USA federal gise ko USA Switzerland adagi Australia ko Canada Russia Brazil ko sumaina aduga unitary dadi akoigi UK France Japan China Italy Norway mayam ama leiri ko hayeng kaino tarokpa matamda state ka center state relationship kaina ama aigi su video amadi leidi legibani adu tarokpa matamda su sise thengnani ko haidi country mayam se aina phasana adu do pigi gum tawbani four subada leire power da ko adu India gi example do India di karino India se koina ani maksin nateba haidi federal su natte unitary su natte koise India se kaino India is quasi federal haibo ko quasi federal haibdi kaino federal oyedi haijaba adubu unitary gi khara di yawa haibani ko quasi federal haidi federal oyani masana haijadoine ko aduga unitary di oy haiba unitary gi property khara chele ko aduga function ni matungina government gi function ni matungina khaibam su lebo ko point number 5 ta criteria number 5 ta government gi function ni matungina ko magi thabak hai tare government gi function ni matungina government gi function hai tare gadi koigi magi thabak hai tare ko thabak se kaidoge hara kanda amana koigi thabak sida how the government work habedi government se kamaina thabak tawgani ko kamaina how the government work kamaina thabak tawgani si katang yawa hai tare kamaina thabak se tawgani habese si katang yawa adoi taragadi madudubu si katang yawa constitution dubu ikoina kari karamba constitution kauge hara kanda madudubu ikoina procedural kauge procedural constitution ko procedural constitution kauge
ꯀꯩꯌꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ how the government works ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕ constitutionꯁꯤꯗ ꯀꯣ constitution ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ how ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ how the government works plus kari what ko what the government ko should achieve habidi ke ba government duna tawgadaba thabak to kata nataba tawju tawdoiba thabak to aduduga tawgal loiraba matungda su amuk kadoba mana kari achieve tawdoino habido haidi tawak se tawrani tawrakanda sije phangdoini ka habidi sije phangnabani man tawise ka habido adudo adugumbasu yawshallaba adoi taragadi adudubu akoina adugi type of constitution dugo akoina prescriptive ko prescriptive constitution ko habidi meaning di kaino harakanda prescriptive constitution sida di thabak se taunabagi magi step by step to su yaramani aduga tawra matungda akoina tarakadaba result do adusu iraga yaramani kudamoina ai example ama pige ko example se procedural se ayamane USA constitution da phangi ko USA ki constitution da USA ki constitution da di akoi gi kari haini article moi gi da article ama ka yauni article se kamai da article no harakanda law se US ki constitution na sema pa law se kamai da law ma sem de ne law se kaino educational law ai tare ko haidi educational law ma khak lei doine education gi law am lei doine education gi law meaning di kaino harakanda education just mind tawgadabani larik se sumain tambigedabani khotkadabani adugi law am khak lei doine USA constitution de ado akoi India gi constitution yenge prescriptive se akoi India da chani ko India da ayam prescriptive che oi ko Indian constitution Indian constitution da di akoi gi law se kamai se me akoi gi de koi da haidara right to education larik se tamnabagi damakta freedom to freedom lei jaidana koina larik tamnabagi damakta andugi mata article lei jaidana ko article 21A ko adu law duna kadore law ma sem deni law duna kadore free education naina ko free education gi law sem deni natra education gi law ma sem deni free education habadi achege article 21A do adugi law ma sem gramne ko free education larik su tam angang je chahi taruk phawda adigi chahi 13 phawdi thabak am suwanta bida or chahi taruk phawdi free and chahi taruk taina chahi 13 phawdi free and compulsory education phangandoine na phanghalane ba aduduga DPSP de kari hai DPSP de di kari hai angang jingse madugi larik tamannabagi damakta kari harami prescriptive to hadi laibak se kadoba laibak sida lai hai taba angang amta leihenbe yaro habai mong da ko thabak chuan da bi kholan da bi adi result to su yaw pirame constitution da kare akoi gi DPSP da yari do educated oiba youth ama sem na bagi da makta government da adi DPSP da dum yawram me kham adi socially thabak pi na bagi da makta ko larik se free adi right to education se DPSP da piram me thaba adi result to yaw na piram madro adi adi satra chahi 13 gi makha da leba khudimak se lona larik tam hanba haiba result do goal do adu su piram ma na cho si aim da na kari larik tam hanba law sem is kaino larik tam hanba aduga result da na kari angang khudimak chahi 13 gi makha da leba angang khudimak larik loina tamba tam hangiba ko tamba phanganba result do so koi usik uisine ko mimanga larik loin tamalis ko law khatang da leite ba ko adu do karai da constitution da dum yaram bine constitution da masana da DPSP da su adagi
fundamental right article number 21 21A dasu yaramini gyan tare ko aduduna prescriptive constitution haidi kaino tawgadaba kamaina tawdoino haibedusu aduga tawrakanda kari result puthoroktoino haibedusu punamak ani makto adum yaramni ko aduduni ko sidasta constitution gi type loire constitution gi type atopa khara ju lairambadi ai but tawgadaba ai sikatan tawrage aduga akogi constitution gi function ga kaino ga se ai haisa rake constitution gi function ne function of the constitution function of the constitution function constitution gi function se constitution gi function se akogi kaino na piramme ko Eliot Butler na ko Balmer Eliot Balmer na piba magi function khara lay Balmer ko maana pyramid sa habet jom charak pa ma dum haira age just father sai ko wonna wakhan da dum khallo ko wari ma lirake habet wari do fajana munna taja taraga di dum sigi poche dum chipa pu thok ngamne ba chipa pu gi ba ngamne ba ko khogi nang se ningthau oi khala se ningthau oi lam ji di nang na khang da ba lam ma oi de ne ba nang ji ningthau le lam ma da la lam du da lai lam ma lai ko lam ma lai function je ai function je tak pai ni ko lam ma lai lam ji da nang ji ningthau oi na lai ni ko ningthau oi na ko ningthau oi na lai ni ningthau se nang ningthau oi do ra ba ne si lam ji gi adu nang lam ji gi nang gi idea am ta khang de lam ji da nang kari hana ya na tau ni lam je nang hani yeng thokane yeng thokane di ma gi boundaries ko boundaries yeng thokane ba han boundaries ko boundaries next ka dau ni magi boundaries yeng thoni aina pan doi be lam je aina king ning thau oi doi be lam je sibok ni nang khang thoni adagi manung da lei ba mai community am le rangani na ko community am haidi mi mya ma si manung da hingam gani na madugi community do kamain taw ye nang nang na pan doi be mi sing se kana kamain taw ko nature du su khang to ne nang ma se community da lei ba mi sing du nature na tra and authority haidi moi sing se kam yam na kan thau ge ha do adu su nang na khangani ko adu su nang na khangani adu su nang na thido ne nang na chi ma da isalani ko masagi boundary tu su nang na ye ani ko chi ma da nang gi diary ma pairak tu ni ko diary ma pairak tu ni diary sida lo isan doi ne ba nang sida da isan doi ne hosiki boundary ja ni yaksalani nang na as ai ni pa de belam je si ni adagi nang na sida sa lai ba mi jing je sumai find to yam sathi as moi thang yam na pa ko yan yali moi je authority yam lei kholi ka yam se ko ning san doi ne adagi moi gi hojiki lam du gi magi identity am le rangani da identity ai lam je koi gi kumai harau de yam pha ba ko kumai harau de yam na pha ba ko adu gi identity gumba adagi lam je gi kana ba lei dana kudamaina lam je mining yam tawi kholi ka ha ba se lam du gi maram da hana thidoi ni ko lam je da gi khuju khula yam thoi diamond yam phangi kholi ka ha ba se lam du gi kari ba identity ko identity amasung kadawa magi values lam du gi ni ko aduga adu dum su inang na diary du dei salani ko diary du salani lam je pa aina ning thoi na pan gai ta de sigu po se khang doi ne adagi lam du de yana na ka dau de ba political institution likhalani nang na thana pa nya ponte ban na cha nang na thana pa nya ponte institution ma'am am linkhatoi ni like akhoi gi court kumba ko court linkhatoi ni adai ma'am gi meeting tawam parliament linkhatoi ni ma'am na adugumba institution hai tan political institution ma'am am linkhatoi ni ko khana nei na ba oigera amagi oigera ni thoi na pa le ne la pangpa na pa nya ponte ba political institution khara linkhatani okay political institution khara linkhale phamnai ba khara ha pe nang na
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯊꯟꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯅꯊꯟꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ political institution sing famnaibado ohengrani ko aduga famnaibading nang power khara pidoi natro ko no share power between kari different level me amduda kadoba ko levels ko aduga khoi last kadoba ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯆꯠꯀꯦ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑ ꯊꯝꯃꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯅꯪꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯏꯂꯣꯠ ꯕꯜꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯄꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯅꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯏꯔꯤꯗꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯂꯣꯠ ꯕꯜꯃꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ boundaries ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ boundaries ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ nature and authority of the communityꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ nature ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ authorityꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ identity and values of the communityꯗꯨꯒꯤ identity values ꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ political institution establish ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ political institution ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ power ꯈꯔ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ power ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯅꯪꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯣꯠ ꯕꯜꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ qualities ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ qualities of a constitution qualities of constitution amada ꯂꯩꯒꯗꯕ quality ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ constitution amada ꯂꯩꯒꯗꯕ quality ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ constitution amada ꯂꯩꯒꯗꯕ quality ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯏꯔꯛꯀꯦ ꯀꯣ 2 3 4 5 6 ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ A B C C ꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯆꯠꯂꯨꯀꯣ C C ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ D ꯀꯣ S S ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨꯀꯣ S ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨ A dana ahamada A C A B C D aduga F D E natabida ko S double S haita A is na kaino adaptability legadam constitution do kay legadam neba constitution do matam gi matung ina change do adudaida adapt tawgadam ni sin change tawjabadu gi matugina ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛꯇꯨꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯖꯨ ꯃꯨꯖꯨ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯏꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯟꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯅꯤꯡꯉꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛꯅꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ
सिजिबो फुटबॉल काउबगी रूल सिबो कनो सोना कदा यूबी काउबगी रूल ओइने इजिबो को प्रिसाइज ओइदा भाइसे कंसाइज ओइदा भाइसे ना फुटबॉल काउबगी रूल से कनो लाइब्रेरी में थनगे इरबदो अदुदने को अदि अदुदो ब्रेविटी लेतबा को अदु ब्रेविटी लेगदबने सिनि हाइस रूल इरम तारगदी फुटबॉल की ओरगा जी फुटबॉल की को अदुगा इगे हारगसु रूल दो मचा खाइना मोय रूल तारा कुन मुखतंग इरमु सिने हाइसे को अदगी क्लैरिटी मसाई ब्रेविटी दिगा अदति मानदोनि को क्लैरिटी हाइसिना कइनो हारकांदा पाथोक्तबदो क्लियर ओइदबदो पाथोक्तरकादी कशु आइदि वाट का अरु अरुबा को इराय लाइब नतबे अरु अरुबा वाट का सिनरबा अदुइ तारगदि क्लैरिटी लेट्रे को पाथोक्तरदि रूल बुक ओरबे कानद्रे नत्रा अदगी करी क्लैरिटी लेरे को अदगी comprehensive ओइदि कइनो comprehensive को सिसे concise का हाइफे माने को अदुबु comprehensive ओइ बाय तारगदि complete ओइ बाय बने को complete ओइ comprehensive ओइदि complete ओइ बदो concise हारगना पिक बाय बने को पुनमक्ता लोयन फंग बाय बने अदुगा comprehensive हारगना पोट सुनबा यावबदो मसल मचल सुनबा यावबदो अदुदुनि को अदुगा definiteness को मीनिंग से अनि थोक्तबा हाइतारे नो डबल मीनिंग लेतबा हाइतारे खुदम ओइना हारकांदा चाइल्ड हाइरेन खले चाइल्ड की डेफिनेशन से खुदम पिरंबा अदु नतबिदा चाइल्ड से अमुकना मो सही अमदगिना सही 10 बोने मो हाइनी अमुकना मो सही अमदगिना सही 13 ने मो हाइनी अदु माइन तौरबा अदु तारगदि definiteness लेत्रेबा को definiteness अदगी suitability suitability हाइ तारगदि लैरिबा हिंगिबा म्यूजिक दुगा चानाबा पोट अमा ओइगदबने अदुदि खंगनी को suitability अदगी stability रूल बुक तो ngale raga ama mu change tawwa ngale raga ko ne patawwa adu su yade ado sini ko quality of the constitution hai se mai quality se sigumba moi khara se laigedabani sini ko haije ko sidal lo shalase ayeng amo mai unique features man du tawro se ko aduga question na mu khot unique features tawro mutunda aduga makha tarpa hadi sum constitution se loira kanda si loira kanda ai kano ga tawige koigi magi parts ka kano ga magi parts mayam dune parts ko adu parts mayam dune magi schedule mayam dune adu phabagi trick to so ai adu so hapsarake ko adu ga adu mayam haying unique features se tawrani अदुगा शेड्यूल मैम दुसु अदुगा हयेंग जे याक्शन मैया बेंग जे बुको अदुदुगा नेक्स्ट द प्रीएम्बल ला सिको मथंग प्रीएम्बल दगे होरा सि प्रीएम्बल अदगी आर्टिकल नंबर 1 दगे होरागा लोइबो बाउ से तो मथंग तौगन सिको अदुदुगा द माइंडसेट करेंसी अदु तम तम सुन तौरसे अदुगा मरक ता वीडियो अहुम मुक सेमर मतुंगा क्वेश्चन आंसर खोट पिजम तौसे बुको Thank you so much listening to BBD Loiba Pava aduga happy learning ko like kan paminarsi. Thank you so much. Nasige this lalo sa lagi.